kani ko por kumono mi kuma ngamla banchu sngam hadin ba ngai ya kani ko order ka ba pas ba government of Meghalaya ka bri ka office memorandum ka kharsau tarik ubnai June arjar pulai ngamla banchu sngam ngasode ba haban highlight ba panpa sha hipai no song shnam jong gajala bakadon iu ni ko en ngilap makajin pangalap bat ngasyam ni tagi jingduna hago bidei bat kanika quantum of reservation hang nila pau leman ko OM bat ka reservation of posts kaban conflict no pat kabai yatingku no pat bat kanika resolution jong state reservation policy kabadei kan artrik Januari ka khandai no puar tingas ngo bakidi ki artrik yatingku Karkum kanika kan artik Januari naik khandai spa ni puar kadai ka reservation of vacancy ngatrai pa ba pisotu ba ke ga vacancy ke ga post ka pergen mau yang apa hausnam balik ngawanra kum ka adjournment motion mala persya ya kani po assembly halo ka jikting ko ka jingdon kata ka conflict hapreng kata ka reservation of post and reservation of vacancy lengam semla yo ban penpau ban pensyai ba nama ke Bamdon ke nombor tinrei kelayak kepor bat mata kan community ban ko OM ke ban kan penbahano dengan i bastil kan ko government ke MDA 2 bar MDA 1 ke keju bastil kidang mislead yo pai ba dengan om tangkan ni badai me mislead the people or the youth but not me pi mentangan po ke point number 3 kanikat ko mag guideline B at para B6 but para D2 kani ka karen siapang ka principle to be followed in preparation of reservation roster but ka para D2 ka bakaran dulu ke initial preparation of reservation roster dia bang compare ya kani ka 14 June 2023 but ya kani ka 10 May 2022 ngai bakasyubiang ngam o bakabiang nasi i bakasyubiang tenrei nginum klet ka sarkar ka ada batha ya baro ke department sisna mensua ban prepare ya ka ban prepare ha ko bidai ban compile ya data na ka banta ka backlog vacancy di namar ta kadao kani ka objective jong kani ka OM ka banginang community ka dei nam ta ban trikam prospectively mdi retrospectively but still kani nganapan say man perkemau ban bu kejingkeli sarkar ide ki advertisement jong ke MPSC halor ka post jong ke MCS ka vacancy jong i khasi jantia kadai tang khadwai tli kad ba ka vacancy jong ki wai pat kadai hadu khasau tli ka MPSC advertisement habade ka post jong LD Meghalaya Secretariat ka vacancy habade bat khasi jantia tang laipu pratali kad ba ki wai pat hadu sau pulai habade ba advertisement jong ka Central Recruitment Board naka Meghalaya Police habade ba post jong UB Constable kasi jantia vacancy niyo tang shispa nyo kad ba ki wai pat hadu shispa arpuar ka post jong AB Constable kasi jantia vacancy kadai tang arspa arpuar kad ba ki wai pat hadu ars pa laipo kandai habadei batka MPSC advertisement halor ka post jong veterinary officers ni pai shaka vacancy jongi khasi jantian yo tang khandai tali kat baki wei pa adu khalai tali ni pai biang shaka MPSC advertisement kabadei jong JDA skit JDA kabadei bat ka vacancy jong ni khasi jantia kadai tang arpusan tali kat baki wei pat hadu lai pupra hatu ngako ban bu kejing kali biang ba dara piong ba la penjano dara ngam isu apa kan ka OM jong 14 June 2023 how bede bat ka detail of backlog reserve vacancy tu balai pat kini kita nge adu mantah dara kalau ngata kadun la kadai kumba fila delete fila pendam no nakani ka OM ba kamdon siu kata ka retrospective ka de ka prospective
soba yakini ru semua government kadi ban siapa juga clear baka dia ban re-advertise piang kani dia ban cancel no pan kani tekei bang ko an pau kani kala dei sya ka ba nunula ban sya pen bit nunula ban nget kata government ka ba ong ba nin pentri kam nin chnai ku em na ka ta prospective effect de kani still kadang long kat retrospective effect but kani ru ka pau shai bit baka ka compensatory. Number 2 jong ni ka guidelines of OM 14 June 2023 pi haba ngasim ya kani abang saman pule ban wat banya kani ka OM 14 June 2023 ngadai ru ban compare ya kani ka 10 Mei 2022 ka OM kani ru tinre banga pej banya abisa kini pro artali ngalap baga guideline B4 kani ka ongba no gap shall be left in completing the roster. Tinre kat bang apa yani ka OM 14 June 2023 kamdon show. Ti ngamuk 8 jam. Tinre ngahani ngalapan perkat ngadang perkat mutai ngabakla manga. Tinre nga persangkot balik lembaga central guidelines. Central guidelines su kelakaran syai ba no gap shall be left in completing the roster. Kata lakaran ba syai. Ti abang akran ni ka point number 2 ka preparation of roster. Preparation of roster kawan ini kolom kraman syai ba ya si bantip kan UR ki on reserve kitab kumno nata ka khasi jaintia kumno kitab nata igaru kumno kitab tela da wena print jong kila si sibu ngisi munuksa kum khasi jaintia ngimla pan tab ti ngimla pan leave blank ngimla pan sui no bersui no untuk kram da pendap hendai katkum kani ka OM jong ka 2023 ka kalajano ndai bang phai pat saka resolution jonga khatar tarik January kar khandai spa ni puar kala karan syai be balada mdon ki candidate ki belum suitable mo ki bala ban ki bamla bakin thep ba khata ka badai jong ka benta ka jong ki lese garu lani khasi lani on reserve tede ban pendap da manor tinrei ha bangala bangasem bala delete la penjak no ya kali hangani ka OM kharsau June arpu apply kani kadi with intention dah kajing temu kabangam tip ke igbadan sandar what's there behind the scene ti nangit scam ba upai ba ahi bisa bar government rukan sim biji kali halor ni penta haka point ke balai ngada ban peken mau mantan ba kani kawanra ya ta kajing Australia lemba ni maintenance of reservation roster kani ka point ke basau kemangkuak man pau kani lele sengap ba kukun samla kham tam ba kacai perlu ko koi kemangkuak man pau kolong ba kani ka point ke basau kan wanra om tang ya ta ka jeno silang ka wanra gi jema ba ke jeman sau hakaba karkum ka guideline F at a district level or sub divisional level la determine lemba ka OM ka badai ka tarik Karpatarik December karkandai spa nyupuar kani hagajing sisa lakren hagabadai saupo person nakabanta ki garu hasi jantia respectively hinrei lawan rapat akawai pat kabanta ban combined reservation of 80%. Tegani ka combined reservation of 80% kabangko at pau syai kedaran ni karkum batho ani ba kan pentrai kam hapo garoils barokui 80% nakabata ki garu hapo garoils nakabata khasi jantia 80% tang hapo jowai badapo shlo tika jingkli mata ngakwa ban kli comment kumlopat what about other district like West Khasi, Southwest Khasi, kumapo Riboy district kumapo kiway pat kibenta joka Giant Hills balay lapau tang po jowai pada po shlo habale gani ka 80% mano bersim ya kejeke kli halor jong kani ka new OM ka balay ka Southrick June 2023 kani kalong highly objectionable but highly questionable.